Simane mlethu awunawuthemba itolo kongithi ngifunza iBhayibheli ngihlangana elinye livesi lapha wef lapha kuJohn 18 verse 22 lithi lelivi kunenqeko leyabuka Jesu aloku akhuluma Jesu yamthepha yathi ngingimnabela ngempama manje wathi asakhuluma yamfu yamfutha ngempama wavakala Jesu angangamela ungishayelana ungishayelana angizange ngithembe mlethu namhlanje lokhu ngithatha ibuta ukuthi usasaphi lo muntu sibenzisa ukufutha imvana kaThixo uNkulunkulu qobula Wadoda ayikho imafesi yamajalo wef niyokuyibukela yona before nekuthemba indawo uphethile imagadari kuhlabela imangoma kuyiwa hayi kusho ukuthi ngiveba ukuthi khuzana lapha ku 013 sama blaze ke yalapha embombela ke ngithi 2 December manje ke ngivunele ukuthi nami ngiyocela ngene lapha bese ngishaya ingoma yaMaskandi ke mhlamba ngangithanda ke bese uyangithatha ahambe nami kwalongoma ke ngisala ngiba celebrate nami ngibe libhinqa ke ngifake amakhike nibhoboze nebrand asizwa phela doda woza nayo imona kuya Elbaka ivele ngikhosi ayikhosi njani Nakuya Vanyashwe shuru endo tawe Nines vision samu endo Nkalungizwe Yenzi plani maso Vanyashwe shuru endo tawe Nines vision samu endo Nkalungizwe Wenzi plani maso Awenzi swaba sizubelaneni Kukonya ba Terena ngempe Yenzi swaba sizubelaneni Kone ufisu kukona wendo Awenzi swaba sizubelaneni Kukonya ba Terena ngempe Awenzi swaba sizubelaneni Kukonya ba Terena ngempe Awenzi swaba sizubelaneni Kone ufisu kukona wendo 672 kwangwang Bangladesh untapula dosia wosia 722 Kongo kangaroo zubi gum uthi 013 sama blaze embombele nyantheleyo sintshele ukuthi kudaba kunalali lishaya lungikhuzane empungose la seKZN mhla ka2 December 2023 lapha embombela stadium kujatshuliwe ke kunayi i013 sama blaze sicela ukuthi nifike nonke bungwane Daba mnanzi kube nje ayatholakala emathikithi kuthi tonke indzawo zokuthengisa emathikithi ke asibambaneni khona ke eMbombela Stadium Mpumalanga is my province Mbombela is my city 013 Summer Place is my culture na inkosi yaMaskandi idaba ikhona nazi ke sidaba sinje nanza leyo siya ku VIP